Eve Mosula kevne taxê cihîyan piştî cihîyên Iraqê li dawiya salên çila da beref İsraîlê rêkeftin, navê evî taxî kiriye Taxê Ehmedî ye. Lê heta nûke xelek navê kevin dinasin ku Taxê Cihîyan. Mêju û şînwarên cihîyan heta nûke li ser dîwarên xanoyan diyar e. Her wesa destxetê ebrî û cihên nivêja. Herçende şerê azadkirina Mosulê da gelek ji evan xanoyan gavil bûn, lê beşekê zor wek xwe mayne. Salimê temen 89 salî yadgariyên xwe di gel cihîyên evî taxî hene û dibêjî zorbeyî cihîyên Mosulê bazirgan bûn û gelek şaraza bûn û di heman demda aştîxwaz bûn. Çi caran dijatiya musulman û kiristiyanan net kir. يم النبي دانيال نزیکی مرقدی نبی دانیال او دورا جهوا بو هر وساجی لسر دا دیسانه جی او دور یا جهوا بو جهو لیر ونشتی بون خانیه وان لوره بون لی خانیه وان ساده بون اوان کسانا زیدتر کاری بازرگانی و یه کاری دست کرن ناوی جیرانی ما قدوری و شمعون و زرارون بو اف کسانا بتمن بون لی دبیرا من تی و او جیرانی مبون و او دهاتن و چون جمع و تزیان اوان نگهشتی من مجی زیان نگهاندوان Qutabxana cihîyan ku navê wê diyar nîne, lê xelek dizanin ku ev cihe qutabxana ayînî bû, zaroyên cihîyan lê dixwandin û şêwazê evê qutabxanê ji du qatan pêkhatiye û zêdetirî 20 joran bi xwe vedgirîtin. Li ser roberê 1000 mîtrên çargoşe hatibû avakirin. كانوا ناس مسالمين ومدينة الموصل يعني حاضنة لكافة الأطياف. او کسی آشتی خواز بون موصل باجار همیان بو باشترین بلگه گومت زیان نگیاندی تاغی وان تنه دما شرد زیان گیشتی وی دوری حتی نهاجی کس لآواهی وان بجی نبویه جبرگو ام دبیجن بلکی روژکی وره و افسردانا چی خواه بکن نها بتنه نه اف آواهی بلی هن خانیین کونی دنیجی گوتلیب نره دی ببین نقش و دیزانین وان دیارن تایبت جی او خانیین کون نقش و نویسین عبری لوان دیارن Nebtinê taxê cihîyan li Mosulê cihî lê hatine dîtin, belku li gelek taxên dî ewan jiyan dikir, wekû taxê Meydan û Şehwan û Qilêat û taxê Meyase. Lewma gelek ji xelkê Mosulê heta nûke destxet û şînwarên wan parastîne, da ku diyarken her ji kevin da Mosul bajarê pêkvejiyanê bû. Kawa Emer Dengê Amerîka, Mosul.